garažu? Tako mi ovi obrtnici do kanala. Ovi, koji govori meni. Viki, ovo bude nemoj prolaziti. Čekaj, snima da. Ma okej. Za? Sebe. Za njega, brate. Za dokument. Pravim dokument. Ajde. Može. Ja bi ga dešao. Njegovi ljudi. I papa mu kaš koji je imao sve. A idu prema RTS. Gdje je Bojan? Nema. Ajde, otiš. Da, vidim ima i... To je to. Kako to je rušilo predstavlja? Mene je onda na čošku. Mene je pukao vatrogasno, evo? Aj. Moram, čekamo sad vremena. Slušaj, ovo više neće da se dogodi. Mali Ilija. Desilo sad i više nikad. Ja ovdje sad vremena već nekim nepoznatim ljudima da stojim i da čekam. Koja je moja dva ratna druga. Ne može, pa ne može. Pa nemoj. Uđemo glavu, Bojane. Samo malo. Pa nema lančika. Neki publiku ne. Evo koji je isti rukopis, ista boja olovke i nisu savijeni listići. Evo. To je uhvaćena čista krađa. Ima listić. Evo ima tamo listić. Znači to je čisto ko suza. Krađa uhvaćena. To svako može da vidi. Sve jasno. Nije savijen listić, ni ovako ni onako.
Iz menze. Prase, vila srednjera. Ne vras, nego je vras. Izgorelo pras. Vidi pras. Hvala, nemam jednu vodku da je nataknu. Imaš predački. Ovdje imam neki zapisnik. Eto nosi se koji svoje. Eto nosi. Ostavite ovdje. Evo matica, matica. Pokajala se sve odavde. Nema 2 litra. A loše su baterije. Molim te. Ma to je Srbija, to je Srbija. Ajde. Ko je vas uhapsio? Preduzeća PTT Slovačka Srbija, Srđana Smiljkovića. Razrešiti dužnosti CEO Upravni odbor preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija AD. Razrešiti dužnosti generalnog direktora preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija AD Miloša Nešovića. I hitno održati sastanak poslovnih struktura javnog preduzeća PTT Saobraćaj Srbija i preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija sa izvršnim odborom nezavisnog sindikata radnika PTT Srbije nezavisnost radi očuvanja neophodnih funkcija navedenih preduzeća. Obrazloženje.
Upravni odbor javnog preduzeća PTT Saobraćaja Srbija u upliv političke garniture režima Slobodana Miloševića. PTT Sistem Srbije služio je za pranje novca pomenutih, a sredstva koje su građani Republike Srbije i zaposleni u PTT sistemu izdvajali za razvoj PTT sistema usmeravao u svrhe i za potrebe režima. Zamenik odgovorni su za zapostavljanje svog osnovnog posla, a to je vođenje delatnosti javnog, poštanskog, telefonskog i telegrafskog saobraćaja u interesu građana Republike Srbije. Ne, ukupno sve od svih šta i opreme i materijala samo 10% sve po pojemu sve. 10%. Da, ali ovo mi je bio manji deo, bio sam nešto. Sorry, majstor, ne vidim to. Pakistan, stop. Niko je zupełnie. Preduzeće. Ovo je natpis. Ovo je natpis. Još nas. Jebemo. Ovo hvatio sam 20 puta.
Ne, ali zato su prvo saobraćajce izbacili. Ilija, zgasit će te auto. Gazi seljaka! Gazi seljaka! Kao borne kolo, gledaj. Šta mislite? Ne pitaj! Beasts and Scandals. Što samo nije bitno da to nema gdje se sedi? Ma da be. A unutra se osjeća i dalje suzavac, znaš? Pa mislim možda se... Bismo ono kija. I onda moraš malo. Pa sad tu tako. Vidiš, može da... Ne. Uglavnom, ovaj prozor je patentirao Bojan Kostu. Čuveni kraljevački provladar. Inače služi za ovo. A i Boga mi, da mu znadu kasetom. Kao muzika, recimo. Čujete taj zvuk? Ubilni. Da. Pametnom čoveku i, ne znam, tišina je muzika. A kamo li ovo? A još uz to možete i ovo. Prosto stvar. Više namenska primjena. Da. A eto, mi smo sad smenili Slobodana Miloševića. Svako učestvovao na svoj način, neko kao kamerman, neko kao bacač kamena s kamena, neko kao vokač. A i neko sa 600 devojki tamo po terazijama i nije dobro radio i išao na tehničke turke, ali dobro, bože moj. Neko je bio zvuk, neko telo. Mi se sad vraćamo za Kraljevo i ovo je jedan od najlepših dana u našem životu. Istorijski trenutak, tako reći. Ne znam koliko se čuje, ali ovaj prostor je svijet, pa ako možete da me vidite. To nije bilo planirano, ali nema veze. Uglavnom mi kroz 2-3 sata stižemo u Kraljevo i tamo će vjerojatno večeras biti proslava i piće se pivo i konačno ovaj kleptom pacifički režim koji nas je klao 12 godina je skinut. Ode i prozor, kao što vidite, nema više ni prozora, ali bože moj, nema ni Slobodana Miloševića. Da, šta da se radi? Baš sad mogu glavu. Slobodno do dana. Uključio? Ne pa ide. A Boga mi oni i tvoj. Bukta u vodi, bukta u vodi. Bukta u vodi. Dobro, ovo će malo snižiti. Lep dan. Lep dan, kao sporedno streljenje.